Kendisi annemesi Tümüne Şırman Benercan hepsiniz oynamadığınızlar olsun. Canışım böyle benim dostum Ali Sultan Baktı oldu olsun. Tanışmam olacak neyse saçan özür versin. Tümüne Şırman sevsin. Olursa olsun baktı bir geçin olsun. Erişten gelin olsun. Şırman bile işlerinize. Tamaklarını otasızlar. Kişine bir yıl ölürsek olamayacak olmuyor. Şaşmışlar var mı? Ketmeydi hiç kim ha? Ha iyi mi kızdınız bakalım? Eller kızıp kara muzladık o. Tak, biz bu tarafa Baktaken'i şakıralım. Baktaken! Ben neyin жақсы көрген ekan. Toylarının sunuşu boyunca, toylarının buyruğu boyunca aldığınızda da Kırgız Respublikası'nın emgek singirgen artisti, Kırgız Respublikası'nın neme artisti? Aşırı maqtab qo'ydim kan. Sal nima bo'ldi? Buni keltirganman. Buni onu gözüm bas sizlet. Hurmatli qonaqlar, nedeyiz? Şu bugün qarindoshimiz Beolamiz, vaqtli bo'lsin, ulayimizlar, qarmashgan qo'llar hech qachon ajralmasin. Mana do'stlari kelib, yaqin jamoatlari kelib, tug'an urug' shu yerda jat odam yo'q, bari o'zimiz but shuna Bekesh Ashikavizdan buna bu yerda Qirg'iziston partiyasining Jo'g'org'i Kengashining deputati do'stim shu Aytmat Xushoyevich bosh bo'lib o'zi o'tiradi, shu yaxshi bir jo'rlik bo'lib o'tadi. Ne deymiz? Xudoyim shu yaxshi jo'rlikga doimo yaxshilik bo'lsin. Shularning 2 yoshdan keyingi yili bunaqa shu tabrikka to'ylarida yaxshi kunlarida cho'g' bo'laylik. Shu do'stimning atana onadan
tağabızın atынан, Mingбай tağabızın atынан, şu Bekşin Eşkabızın atından, Jarpılı şu eldin, tuğan uruqtun şu jerdegi turganların atından men özüm arz dilemesmin. Ben ilim katı muqtab koydu sen. Mamlaketlik hizmetkermin. Bir uda bireylik, bir eki ha, öz-özünün atı-uzlarına. Kız berip atkanlar ha. Anan, bilen kolda terkile, maqul bu. Kettik, ana, hop! Adamızın sizlerin nazarında daha bir kompozisiya. Kettik mi? Yaşlar çık. Bile birleşsin. Kola verinizler, kana bileniz mi? Össa! Evet! Oğlum sakın basın önüne. Şuna. Zalimden tanışkanımız can ele, dizmeyinle sendey kızlar az ele. Götünü tane vay, bütün sözleri bitmey gelip dağ ele. Gülgündeki hava olsun paralı, açıp böyle olsa tutsun baralı. Sen üstüne acılı ağlar, anne bilsin olurlar canayı. Gülgündeki hava olsun paralı, açıp
Çok rahmat. Rahmat. Baqit aka o'zining talantini bir qo'l chayqashdan dile bo'ladi mana suyunib qolasiz. Rahmat aka, bor bo'lasiz. Hayotda yurasiz. Baqit aka, men sizlarga qo'l chaptiryapsam nega turibman? Shunday turibsiz aka. Baqit aka, men qo'l chavlar. Jo'q, men o'tirma aka. Jo'q deganda sizlar shu restoranda boshqaruvlar endi o'tirib turasiz. Rahmat. Rahmat. Jana birinchi bölükte biylingizlar desam, biylayaptinglarlar-ku. Men muzika, sizlar qiziqganda men muzlab qoldim, men bermay muzika o'tiriblar. Biz bu tarafga Oşul to'yxonamizning jashnaga bir salt sanasi var. 2 yoshdan baxtli kundir tushirilgan elis, 2 yoshga bekir belek. Chingizxon to'yxonasina kelgan mehmonlar bo'lishini yaxshi biladi. 2 yoshga arnab qo'yildi, keling. Ali Sultan Janaguliza. Baik, dukungan kalmaqla, bugundan başlab şu 2 kişisine batak nih. Batak, tuh. Rahmat. Alades. Viola suyunib, rasa chiqamiz. Rahmat. To'g'onlar soatning jebesi 12 ga yaqinlab qoldi. Ancha-muncha mehmonlar paketini ko'tarib uyga jo'nadi. Bo'l degani to'y bitib qoldi deganlar. Atқан таңның батқан олот, ар bir to'yning ertesi olot deydi. Tamadalarning birinchi mildeti elдің барында жайылдасы қоңғы 2 yoshga ақ бата алып қалыш болып саналады. Ошондуктан Бекмамат аға калареже келиңиздер. Меймандардын барында тойды жетиктайлар. Тойубуздун элерин булдарыпка чакыралы. Анан урматтуу меймандар, той элери келгенге чейин дагы бир жаңылык. Алдыңыздарга Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген көк пакеттер алдыңыздарга таралды. Пакет толтурмуздар. Пакет операциясын жостко баштаңыздар. Кимде ким эң чоң пакет толтурган болсо, ошол эжекебизге акчалай приз бар. Кайсыл апабыздын пакети жыртылып кете турган болсо, кир жугуч машина бар. Пакет толтургандын эч кандай уяты жок мамалар. Пакет толтура бериңиздер. Пакет толтуруп аткан учурда ниет кылыңыздар, иншалла биз дагы ушундай чоң той берели деп, той кешикти үйгө, бала чакага ала барыңыздар. Анын эч кандай уяты жок. Анан толтурат болсо толтура бербеңиздер. Ресторандын чайнеги менен чай пеласын калсын апалар. Рахмат. Бекмамат аке, келесиздер. Bayağı 3 kaç tane Толуна апа келес. Жана ошондой эле Бекмамат агабыздын энеси Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты Айтмамат Кошоевич агабызды кошо чакырам, келиңиздер. Тойдо жетип калды меймандар. Рахмат. Меймандар, тойубуздун аягында бир суранычыбыз, мүмкүн болсо эми бир аз көк пакеттерди коесуздар, көңүлүңүздөр бул тарапка бурасыздар. Анткени той ээлери бүгүн тойдо жетип койчу бул тарапка чыгып отурат. Жалпы келген меймандарга ыраазычылык сөзүн айтуу үчүн сөз
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Айтмаман Кошоевич агабызда келиңиз. Урматтуу туугандар, урматтуу кудалар, урматтуу эже карындаштар, баардыгыңыздар мына бүгүнкү актайга кош келипсиздер. Ылайым мындан ары ар бирибиздин үйүбүздө ушундай тойлор болсун. Ошол тойго бүт жакын тууган урук кетинде болсун. Дос жоролор ошол тойду кызыгсын чаарсын. Кызыбыз Гүлиза күйөө балабыз Али Султан бактылуу болсун. 1 жылдан кийин Кудай буйруп 5 тойго келет. Бардыгыбыз ушул аманчылыкта, барчылыкта, тынччылыкта өмүр сүрөлү. Рахмат ушу ак тойго келип көрүп бергениңиздер үчүн. Бардыгыңыздар бар болуңуздар, аман болуңуздар. Жакшылык шөлө, чоң рахмат. Той ээси Бекмамат агабызда микрофон. Келиңиз ага. Урматтуу күйөөңөр, кудалар, кудагыйлар, бардыгыңыздар куш келипсиздер. Мен кабылым кызым менен балама күйөө эмес балам деп. Денсаулыкта болсун, өмүрлөрү узун болсун, ата тегин жолдогон элчиге элибиздардан болсун. Анан алыс жакындан келген меймандар, достор, эчелер, карындаштар, бардыгыңарга ийгилик таазимдайм. Рахмат. Бардыгыңарга. Алдыңыздарга коюлган пакеттер качпайт, тойлары сөздөрүн кайталап айтпайт. Өзүңүздөр байкап тургандай, тоюбуздун ээси бүгүнкү тойго келген конокторго жалпысына ыраазы. Ал эми урматтуу меймандар, бүгүнкү тойго жана тоюбуздун ээлерине ыраазы болгон болсоңуздар, тойдун аягында пакетти коюп туруп бир ыраазычылык бир кол чапкыңыздарчы меймандар. Ал эми кандай бата кылабызбы? Батага чейинки сөз, урматтуу меймандар, өзүңүздөр байкап тургандай, бүгүнкү тойду алып барган тамашанын жигиттери биз башка тамадаларга окшоп, өр менен, макал менен той алып бара албайбыз. Биз ар бир тоюбузду тамашага салып алып барабыз. Бирок тамаша болгон жерде таарыныч болот дейт. Бүгүнкү тойдо жаштык кылып, балалык кылып, тамашалап сүйлөп, көңүлүңүздөрдү оорутуп алган болсок, тоюбуздун аягында той элердин атынан жана тамадалардын атынан ийгилик таазим этип кечирим сурайбыз. Жамгыр менен жер көгөрсө, бата менен эл көгөрөт. Бата алганын, амандыгын албаганын болуп жаманын дейт. Туугандар, 10 миң деп алакан жайылы. Жайын дасторконго 2 жашка апабыздан ак бата. 10 миң. Mana şu 2 yaş baktırı olsun, bala çakalı olsun, önüme sürtülsün. Mana şu nevre çevreni yerküsüp, Kırgız eldi urgun ular yaşay veritsin, baktırı olsun. Oşunda öyle 2 yaş ıntımak olsun. Mana şu bargan yerine bakkap, sınıp sınıp. Oşol bargan yerinde kögöre versin. Hanım ise alıştan, yakından gelgen kurbu kurdaşlar, bu gelin kızlar, aka ülkeler, kariyalar, aksakallar, hoş gelipsiniz. Bana şunçalık benim babamın kızına uzakta, urmakta gelip şuntik bata verip atkanlarga çok rahmat aytar elimsilerge. Rahmatımızı, amin, Amin apa rahmat. Ada урматтуу меймандар, как говорится, ваш праздник, наша работа. Слава были КВН командадан оңойм. Бар болуңуздар. Үйүңүздөрдө тойлор болсун. Той кылганыңыздарда биздерди чакырыңыздар. Эгер башка тамада чакырган болсоңуздар, тоюңуздарга жаш балдар көп келсин. Амин. Рахмат, бар болуңуздар. Амандыкта көрүшкөнчө туруңуздар. Бүгүнкү тоюбуз өз соңуна келип жетти.